Assalamualaikum. Жалпы мекендештер, Өнүгүү KG каналынын аталуучулары жана көрүүчүлөрү. Көрүп турганыңыздардай, кечектеги заказдар даяр болду. Мынеге кам кирпич станокторубуз туугандар. Бул станокторду көп жылдан бери жасап сатып аттык эле. Азыр мынияктан дагы заказдар чыгып алып, скол таратан. Ошо заказды жасап бүтүп, азыр мына скол тарапка алып кетип атат туугандар. Мынеге бул жагынан ошо улайды салса эле алып кетет өзү. Бул жерде мына миксер бар. Кат колтур мына. İçinde mixer var, ошо ачыган улайды. Ошодон питесеп бышырып коет. Утура аралаштырып. Утура аралашканын кайра бул жерди жаап коюп, кайра колдоно берет. Утура аралашканды бул жерден стандарт болуп чыга берет. Мына бул жерден ошолай башына жеткенде сразу буну кесе коет. Кесип арага сүрө коет. Сүрө коюп буну ятан иштете коет. Анан бул жерден мына тросордон кесилип нарага өтө калат. Бир кескенде 8 жүзүктөн кетет. Арабага чыгып калат. Ошо араба менен утура барып тактап тезе берет туугандар. Бул бачактар бар, ошо бачактарга толтур сууну коюп коюп, мыяктан сууну уровень текшерип коюп, билип коюп, иштете берет. Мынеге араба менен барып сразу аңдарып, сразу кайра антаба келер менен алып келтирип, таш этип илип коет анакей. Ана жерге илип коет, кармап тура берет. Адам орду келбей. Мотордун расходу саатына 1 литрден расход кылат. Bir günde 10 saat işletken bolsa ошондо 10 литр расход кетет. İşlete берет. Демал иштесе, андан дагы аз кетет. Мындар. Бул жагында дагы статерлер бар. Мына пускачты бир баса койсо, сразу тырылдап алып кетет. Мені каналға жазылып, қатарып атталып, лайк басып, подписаться басып, бізмен бірге болып қолдап тұрсаңыздар, Құдай қаласа. Bundan daha güçlü станок техникалардың түрін көресіздер туғандар, şu Өнүгүү KG каналынан. Каналдарға лайк басып тұрыңыздар туғандар. Азыр бізмен жоғы бірге болып тұрсаңыздар, азыр бұл жақта кирпич атқандарын дағы көресіздер. Кирпичтерді қандай қылып апарат, қай жерге қандай қылып тізеді, осыларын дағы көресіздер туғандар. Бізмен жоғы болып тұрыңыздар. Reklama alkola.